Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum tassew qed inħossni kreattiv. Bdejt naħseb u għedt x'taħsbu li kieku kelli nisboħ din ix-xena b'ħafna kuluri differenti. Toġobkom l-idea? Nibdew bi ftit aħmar, iva, u blu, isfar u tiftakru xejdulu dal-kulur? Ekku, aħdar! U forsi xi ftit vjola. U fl-aħħar ftit rosa ukoll. Hekk inħossni aħjar, imdawwar b'ħafna kuluri. Tafu min juża ħafna żeba u kuluri? L-artisti! Intom tħobbu tkunu artisti xi kultant? Biex nkunu artisti, irid ikollna xi karta jew tila fardal, xi pinsel u ħafna żeba. Meta tpitter tista' wkoll tuża oġġetti differenti bħal is-swaba jew rix, sponos u ħafna aktar. Mbagħad nħallu f'idejn l-immaġinazzjoni tagħna. L-arti tgħinna nesprimu ruħna u tgħinna nirrilassaw. U nieħdu gost. Ara Kika, x'qed tagħmel sabiħ? Kika libsa farda l-isfar, għandha beretta safra ukoll. U hemm x'għandek f'idejk Kika? Għandek iż-żeba u l-pinsel jaqgħu se tbitter. Il-laħwa tetu, xi straġi qed tagħmel? Qed teqleb il-lanet taż-żeba u issa iż-żeba qed titħallat. Il-landa taż-żeba safra u l-landa taż-żeba l-blu inqalbu u z-żeba tħaltet. Tafu x'kulur ġie issa? Ekku kulur aħdar. Għandek bżonnu dal-kulur Kika. Emmu Kika qed tuża l-kulur aħdar biex tbitter il-ħaxix. Anke l-aħmar u l-isfar tħaltu. L-aħmar u l-isfar imħaltin jagħmlu l-kulur oranġo. Kif se tużah l-oranġo Kika? Kika qed tpenġi karozza oranġo. Jonqos ar-roti Kika. Kika qed tpinġi r-roti tal-karozza bl-iswed. Proset Kika, hekk tal-anqas ma ħlejniex żeba. Ħafna nies minn madwar id-dinja iħobbu jqattaw il-ħin liberu tagħhom jesperimentaw bl-arti. L-arti ma tfissirx li toqgħod tisboħ biż-żeba biss, imma kull oġġett li noħolqu mill-immaġinazzjoni tagħna tissejjaħ arti. Anke jekk inti tpinġi xi ħaġa, toħloq xi figura jew forma bit-tafal, tikteb xi poeżija jew toħloq xi melodija bħal din. Bis-saħħa tal-arti nistgħu nkunu mdawrin b'ħafna affarijiet sbieħ. U b'hekk inħossu aħjar. Araw xi ġmiel ta' arti. Xi arti narawha, xi arti nistgħu nisimgħuha wkoll. Inti kemm ilek ma toħloq xi ħaġa u taqsamha mal-oħrajn? Jinlhom tħolma ħelwa llum, jinlhom bil-kulur. ċriki, kwadri u triangli rajċi ta' kull kulur. L-aħmar, l-isfar u anke l-blu fil-qawsalla jinsenti. Fejn irrid, fejn ifettilli u nixtieq, għax f'tal-ġmiel tal-ilwien jien neżisti kullimkien huwa l-ġmiel tal-wien li jien nara kullimkien, kullimkien jiena nara kullimkien il-kuluri, jiena nara kullimkien il-kuluri. Paċi u slim, saħħa u grazzi, kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw.
konna imma l-lum ser nejdu ċaw.